Bon dia. Des del Servei de Llengües ens sumem als actes de Sant Jordi de l'Autònoma amb una lectura multilingüe d'alguns fragments del Petit Príncep, aprofitant que aquest any es commemora el 70è aniversari de la publicació de l'obra. Per fer aquesta lectura hem obert una convocatòria a la participació d'estudiants i personal de l'Autònoma perquè posessin veu a aquesta obra i veu amb les diferents llengües o amb diverses llengües que es parlen al campus. Concretament, llegirem fragments del Petit Príncep en català, espanyol, francès, italià, portuguès, anglès, alemany, eslové, eslovac, turc i coreà. Us convidem a gaudir de la sonoritat de totes aquestes llengües que seran presents en aquest escenari que, com deia, són una mostra de la diversitat lingüística que hi ha al campus. Començaré la lectura en català amb la dedicatòria que l'autor Antoine de Saint-Exupéry va fer al seu amic Léon Vert. Diu: a Léon Vert, demano perdó als infants d'haver dedicat aquest llibre a una persona gran. Tinc una excusa seriosa. Aquesta persona gran és el millor amic que he tingut al món. Tinc una altra excusa. Aquesta persona gran ho comprèn tot, fins i tot els llibres per a infants. Tinc una tercera excusa. Aquesta persona gran viu a França, on passa fam i fred. Vegeu si cal ser consolada. Si totes aquestes excuses no basten, vull dedicar aquest llibre a l'infant que fou aquesta persona gran. Totes les persones grans han començat per ser infants, però pocs se'n recorden. Corregeixo, doncs, la dedicatòria. A Léon Vert, quan era infant. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu enfin une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoires vécues. Ça représentait un serpent bois qui avalait un fauve. On disait dans le livre, les serpents bois avalent leur poids tout entier sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent bois qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois afin que les grandes personnes puissent comprendre. Alors, toujours besoin d'explications. Questa volta mi risposero di lasciare da parte i boa, sia di fuori che di dentro, e di applicarmi invece alla geografia, alla storia, all'aritmetica e alla grammatica. Fu così che a 6 anni io rinunziai a quella che avrebbe potuto essere la mia gloriosa carriera di pittore. Il fallimento del mio disegno numero 1 e del mio disegno numero 2 mi aveva disanimato. I grandi non capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta. Allora scelsi un'altra professione e imparai a pilotare gli aeroplani. Ho volato un po' sopra tutto il mondo e veramente la geografia mi è stata molto utile. A colpo d'occhio posso distinguere la Cina dall'Arizona e se uno si perde nella notte, questa sapienza è di grande aiuto. Ho incontrato molte persone importanti nella mia vita. Ho vissuto a lungo in mezzo ai grandi. Li ho conosciuti intimamente, li ho osservati proprio da vicino, ma l'opinione che avevo di loro non è molto migliorata. Chapter 2. And so I lived alone, with no one I could really talk to, until 6 years ago, when my plane broke down in the Sahara Desert. As I did not have a mechanic with me, or any passengers, I was going to have to make a complicated engine repair on my own. My life depended on it, since I had barely enough drinking water to last a week. The first night, I lay down on the ground and fell asleep, miles and miles from any living soul.
I was more cut off than a castaway, adrift in the middle of the ocean. So you can imagine my astonishment when I was awakened at daybreak by a funny little voice saying, "Please, will you draw me a little lamb?" "What? Draw me a little lamb." I leapt to my feet as if I had been struck by lightning. I rubbed my eyes and stared, and I saw the most extraordinary little fellow studying me intently. Miré pues aquella aparición con los ojos redondos de admiración. No hay que olvidar que me encontraba a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Y ahora bien, el hombrecito no me parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto, a 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Cuando logré por fin articular palabra, le dije: "Pero, ¿qué haces tú por aquí?" Y él respondió entonces, suavemente, como algo muy importante: "Por favor, dibújame un cordero". Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. Por absurdo que aquello me pareciera, a 1000 millas de distancia de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una estilográfica. Recordé que yo había estudiado especialmente geografía, historia, cálculo y gramática, y le dije al hombrecito, ya un poco malhumorado, que no sabía dibujar. "No importa", me respondió, "dibújame un cordero". Como nunca había dibujado un cordero, rehice para él uno de los 2 únicos dibujos que yo era capaz de realizar, el de la serpiente boa cerrada. Y quedé estupefacto cuando oí decir al hombrecito: No, yo no quiero un elefante en una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra todo es muy pequeño. Necesito un cordero. Dibújame un cordero". Dibujé un cordero. Skrbno si ga je ogledal, nato pa rekel: "Ne, ta je že zelo bolan, naredi mi drugega." Narisal sem drugega. Mali se je ljubko, prizanesljivo nasmehnil. "Glej ga no, to ni bacek, kozliček je, rožičke ima." Poskusil sem ga še enkrat narisati, toda zavrnil ga je kot poprejšnje. "Ta je prestar, hočem backa, ki bo dolgo živel." Tedaj nisem že več imel potrpljenja in tudi čas je že bil, da razdrem motor, načečkal tole risbo. In se mu je pomolil: "To je zabojček, notri je bacek, kakršnega bi rad." Zelo sem bil presenečen, kajti mojemu mlademu ocenjevalcu se je razjasnil obraz. "Čisto tako je, kot sem si želel. Misliš, da bo temu backu primanjkovalo dosti trave?" "Zakaj? Ker je pri meni vse tako majhno." "Zagotovo je bo dovolj. Dal sem ti čisto majhnega backa." Sklonil je glavo k risbi. "Čisto majhnega backa? Glej ga, zaspal je." Tako sem se seznanil z malim princem. Le 5e jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence: "Un mouton, s'il mange des arbustes, il mange aussi des fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines?" "Oui, même les fleurs qui ont des épines." "Alors, les épines, à quoi servent-elles?" Je ne le savais pas. J'étais alors très occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. Les épines, à quoi servent-elles? Le petit prince ne renonçait jamais à une question une fois il l'avait posée. J'étais irrité par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh! Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. Elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines.
나는 아무 대꾸도 하지 않았다. 그때 나는 이런 생각을 하고 있었다. 이놈의 볼트가 또 버티면 망치로 두들겨 부셔버려야지. 어린 왕자는 또다시 내 생각을 방해했다. 그럼 아저씨는 그렇게 믿는 거야. 꽃들이. 아니야. 난 아무것도 믿지 않아. 아무렇게나 대답한 거야. 나는 지금 중요한 일을 하고 있단 말이야. 그는 깜짝 놀라 나를 쳐다보았다. 중요한 일이라고? 어린 왕자는 손에는 망치를 들고 손가락은 시커먼 기름 투성이를 해가지고 그가 보기에는 매우 흉측해 보이는 물체 위로 몸을 구부리고 있는 나를 바라보고 있었다. 아저씨는 어른들처럼 말하는군. 그 말을 듣고 나는 좀 부끄러웠다. 그러나 그는 매정하게 덧붙였다. 아저씨는 모든 것을 혼동하고 있는 거야. 모든 것이 뒤죽박죽이야. 그는 정말로 몹시 화가 나 있었다. 그는 금빛 머리칼을 바람에 휘날리고 있었다. Conozco un planeta donde vive un señor muy colorado, que nunca ha olido una flor ni ha mirado una estrella y que jamás ha querido a nadie. En toda su vida no ha hecho más que sumas y restas. Y todo el día se lo pasa repitiendo como tú, soy un hombre serio, soy un hombre serio. Al parecer eso le llena de orgullo. Pero no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué? ¡Un hongo! El Principito estaba pálido de cólera. Hace millones de años que las flores tienen espinas. Y hace también millones de años que los corderos, a pesar de las espinas, se comen las flores. ¿Es que no es cosa seria averiguar por qué las flores pierden el tiempo fabricando unas espinas que no les sirven para nada? ¿Es que no es importante la guerra de los corderos y las flores? ¿No es esto más serio e importante que las sumas de un señor gordo y colorado? Y yo sé de una única flor en el mundo y que no existe en ninguna parte más que en mi planeta. Y si yo sé que un buen día un corderillo puede aniquilarla sin darse cuenta de ello, ¿es que esto no es importante? El Principito enrojeció y después continuó. Si alguien ama una flor de la que solo existe un ejemplar entre millones y millones de estrellas, es bastante para que sea feliz cuando mira las estrellas. Y puede decir satisfecho, mi flor está allí, en alguna parte. Pero si el cordero se la come, para él es como si de pronto todas las estrellas se apagaran. ¿Y esto no es importante? Al planeta del Petit Príncep sempre hi havia hagut flors molt senzilles, endiumenjades amb una sola filera de pètals. No ocupaven gaire espai ni molestaven ningú. Apareixien de bon matí a l'herba i després, al vespre, s'apagaven. Però aquella flor havia brotat un dia d'una llavor vinguda no se sap d'on i el Petit Príncep havia vigilat molt de prop aquell branquilló que no s'assemblava gens als altres branquillons. Podia ser una espècie nova de baobab. Però l'arbust aviat va parar de créixer i va començar a preparar una flor. El Petit Príncep, que veia formar-se una poncella enorme, pressentia una aparició miraculosa, però la flor no acabava mai les preparacions per ser bonica, ben protegida dins la seva cambra verda. Anava triant amb cura els seus colors. Es vestia lentament, s'ajustava els pètals un per un. No volia sortir tota esparracada com les roselles. Volia aparèixer amb tota l'esplendor de la bellesa. Sí, senyor, era molt presumida. Aquell empolainament misteriós havia durat dies i dies. I vet aquí que un matí, just a l'hora que surt el sol, es va deixar veure. Bunca sıkı ve özenli çalışmanın ardından önce bir esnedim. Affedersin, henüz tam uyanamadım. Saçım başım darmadağınık dedi. Ama küçük prens onun güzelliği karşısında duyduğu hayranlığı gizleyemedi. Ne kadar da güzelsin. Öyleyim değil mi? Dedi çiçek kibarca. Güneşle aynı günde doğdum. Evet, pek de mütevazi sayılmazdı doğrusu. Ama öyle büyüleyiciydi ki. Kahvaltı vaktim geldi sanırım. Acaba ihtiyaçlarımı karşılayabilir misin? Küçük prens düşüncesizliğinden ötürü çok utanmış. Hemen koşup bir teneke su getirmişti.
Böylece bu kibirli çiçeğin eziyetleri başlamış oluyordu. Örneğin bir gün 4 küçük dikenine güvenerek "Bırak da gelsin şu kaplanlar, onların pençelerinden korkmuyorum" demişti. Ama benim gezegenimde hiç kaplan yok ki. Üstelik kaplanlar ot yemezler. Não sou uma erva, responder a flor suavemente. Perdoa-me, não tenho receio dos tigres, mas tenho horror das correntes de ar. Não teria, acaso, paravento? Horror das correntes de ar. Não é muito bom para uma planta notar o príncipezinho. É bem complicada essa flor. À noite, me colocará sobre a redoma. Faz muito frio no teu planeta. Está mal instalado. De onde eu venho? Mas interrompeu-se de súbito, viera em forma de semente, não pudera conhecer nada dos outros mundos. Humilhada por ter se deixado apanhar numa mentira tão tola, tossiu 2 ou 3 vezes para pôr a culpa no príncipe. E o paravento? Eu ia buscá-lo, mas tu me falavas. Então ela recobrara a tosse para infligir-lhe remorso. Assim o príncipezinho, apesar da boa vontade do seu amor, logo duvidará dela, tomar a sério palavras sem importância e se tornar infeliz. In diesem Augenblick erschien der Fuchs. »Guten Tag«, sagte der Fuchs. »Guten Tag«, antwortete höflich der kleine Prinz, der sich umdrehte, aber nicht sah. »Ich bin da«, sagte die Stimme, »unter dem Apfelbaum.« »Wer bist du?«, sagte der kleine Prinz. »Du bist sehr hübsch.« »Ich bin ein Fuchs«, sagte der Fuchs. »Komm und spiel mit mir«, schlug ihm der kleine Prinz vor. »Ich bin so traurig.« »Ich kann nicht mit dir spielen«, sagte der Fuchs. »Ich bin noch nicht gezähmt.« »Ah, Verzeihung«, sagte der kleine Prinz. Aber nach einiger Überlegung fügte er hinzu: »Was bedeutet das, zähmen?« You do not live here, said the fox. What is it that you are looking for? I'm looking for men, said the little prince. What does that mean, tame? Men, said the fox. They have guns and they hunt. It is very disturbing. They also raise chickens. These are their only interests. Are you looking for chickens? No, said the little prince. I'm looking for friends. What does that mean, tame? It is an act too often neglected, said the fox. It means to establish ties. To establish ties? Just that, said the fox. To me, you are still nothing more than a little boy who is just like 100,000 other little boys, and I have no need of you, and you, on your part, have no need of me. To you, I am nothing more than a fox like 100,000 other foxes. But if you tame me, then we shall need each other. To me, you will be unique in all the world. To you, I shall be unique in all the world. Ma la volpe ritornò alla sua idea. La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline e gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano e tutti gli uomini si assomigliano e io mi annoio perciò. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi faranno nascondere sottoterra. Il tuo mi farà uscire dalla tana come una musica. E poi guarda, vedi laggiù in fondo dei campi di grano. Io non mangio il pane e il grano, per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla e questo è triste. Ma tu hai dei capelli color dell'oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano, che è dorato, mi farà pensare a te e amerò il rumore del vento nel grano. La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe. Per favore, addomesticami, disse. Volentieri, rispose il piccolo principe, ma non ho molto tempo però. Ho da scoprire degli amici e da conoscere molte cose.
Non si conoscono che le cose che si addomesticano, disse la volpe. Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami. Che bisogna fare? Domandò il piccolo principe. Bisogna essere molto pazienti, rispose la volpe. In principio, tu ti siederai un po' lontano da me, così, nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono una fonte di malintesi, ma ogni giorno tu potrai sederti un più vicino. 다음 날 어린 왕자가 다시 찾아왔다. 내일 같은 시간에 오면 더 좋을 거야. 여우가 말했다. 예를 들어 네가 오후 4시에 오기로 했다면 나는 3시부터 행복해질 거야. 4시가 가까워질수록 더 행복하게 느낄 거고 4시가 되면 마음이 들떠 안절부절 못하게 될 거야. 그리고 난 행복의 가치를 알게 되겠지. 그러나 네가 아무 때나 찾아오면 나는 언제부터 마음의 준비를 해야 할지 몰라. 그러니까 의식이 있어야. 의식이 뭐야? 어린 왕자가 물었다. 그것 또한 너무나들 잊고 지내는 것이지. 여우가 말했다. 어떤 날은 다른 날과 다르다거나 어떤 시간은 다른 시간과는 다르다는 뜻이야. 예를 들어 나를 쫓는 사냥꾼들도 의식이 있어. 그들은 목요일마다 마을의 여자들과 춤을 추지. 덕분에 목요일은 아주 멋진 날이야. 목요일에는 포도밭을 끝까지 산책할 수 있거든. 만약 사냥꾼들이 아무 때나 춤을 춘다면 모든 날이 똑같아질 테고 그럼 나의 휴일은 완전히 사라지는 거야. 여우가 말했다. 그렇게 어린 왕자는 여우를 길들이게 되었다. 그러나 어린 왕자가 떠나야 할 날이 다가오고 있었다. 아, 여우가 말했다. 나는 울고 말 거야. 그건 네 잘못이야. 어린 왕자가 여우에게 말했다. 나는 너에게 상처를 주지 않으려고 했는데 네가 나에게 길들여달라고 했잖아. 그래, 그렇지. 여우가 말했다. 그런데 너 누르려고 하잖아. 어린 왕자가 말했다. 물론 그래. 여우가 말했다. 결국 너에게 좋아진 것은 아무것도 없구나. 나에게 좋아진 것이 있어. 여우가 말했다. 저 밀밭에 색깔이 있으니까. I després va afegir, torna a veure les roses, entendràs que la teva és única al món. Després vine a dir-me adéu i et regalaré un secret. El petit príncep va anar a veure les roses. No us assembleu gens a la meva rosa, encara no sou res, els va dir. No us ha domesticat ningú i no heu domesticat ningú. Sou com era la meva guineu. Només era una guineu igual a 100.000 d'altres. Però ens hem fet amics i ara és única al món. Les roses es començaven a posar incòmodes. Sou boniques, però esteu buides, va continuar dient. No es pot morir per vosaltres. És clar, un vianant qualsevol es pensaria que la meva rosa és com vosaltres. Però ella sola és més important que totes vosaltres juntes, perquè és la que jo he regat, és la que he posat sota la campana, és la que he protegit amb el paravent, perquè li he matat les erugues, menys 2 o 3 per fer papallones, perquè és la que he escoltat queixar-se, o presumir-se, o fins i tot callar de vegades, perquè és la meva rosa. I va tornar amb la guineu. Adéu, li va dir. Adéu, va respondre la guineu. Aquí tens el meu secret. És molt senzill. Només s'hi veu bé amb el cor. L'essencial és invisible als ulls. L'essencial és invisible als ulls, va repetir el petit príncep per recordar-se'n. És el temps que has perdut amb la rosa que la fa tan important. És el temps que he perdut amb la rosa, va fer el príncep per recordar-se'n. Chapter 26. In one of the stars I shall be living. In one of them I shall be laughing. And so it will be as if all the stars were laughing when you look out at the sky at night. You, only you, will have stars that can laugh. And he laughed. It will be as if, in place of the stars, I had given you a great number of little bells that knew how to laugh. And he laughed again. Then he quickly became serious. Tonight, do not come. I shall not leave you, I said. I shall look as if I were suffering. I shall look a little as if I were dying. It is like that. Do not come to see that.
It is not worth the trouble. I shall not leave you. Vieš, bude to pekné. A ja sa budem dívať na hviezdy. Všetky hviezdy budú studne so zhrdzaveným hriadeľom. Všetky hviezdy mi budú nalievať vodu. Mlčal som. Bude to také zábavné. Ty budeš mať 500 miliónov malých zvončekov, ja budem mať 500 miliónov studničiek. A zmlkol aj on, pretože plakal. Tu je to. Nechaj ma urobiť jeden krok samého. A sadol si, lebo sa bál. Ešte dodal. Vieš, moja ruža, som za ňu zodpovedný. Je taká slabá a taká naivná. Má iba 4 na nič súce trne a tie ju majú chrániť proti svetu. A ja som si sadol, pretože som už nevládal stáť. Povedal, tak, to je všetko. Ešte trochu váhal, potom vstal, urobil krok. Ja som sa nemohol ani pohnúť. Pri jeho členku sa iba myhol žltý záblesk. Chvíľu nehybne stál, nevykríkol. Padal pomaly, ako padá strom. Dokonca to na piesku nespôsobilo nejaký hluk. C'est là un bien grand mystère. Pour vous qui aimez aussi le Petit Prince, comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable si quelque part, on ne sait où, un mouton qui ne nous connaissons pas a, oui ou non, mangé une rose. Regardez le ciel. Demandez-vous, le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur? Et vous verrez comme tout change, et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. Ça, c'est pour moi le plus beau et le plus triste paysage du monde. C'est ici que le Petit Prince a apparu sur Terre, puis disparu. Regardez attentivement ce paysage afin d'être sûr de le reconnaître. Si vous voyagez un jour en Afrique, dans le désert, et s'il vous arrive de passer par là, je vous en supplie, ne vous pressez pas. Attendez un peu juste sous l'étoile. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qu'il est. Alors soyez gentil. Ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu. Des del Servei de Llengües d'aquí de l'Autònoma volem agrair la participació a tots vosaltres per fer possible aquesta lectura multilingüe. I us animem a visitar-nos a la Paradeta i al Servei de Llengües. Gràcies.